Number Slider. Nama kemain nabe monitini nabe mataka kina tini kedua. Moniti kina vaka rambuka. Bitamain numu bina numi. Talo taga main tabi dava ongarava. Darubas ride ena vaka tawa. Ena VTFM. Hindi na sa rasalika kamburak ni VTFM nung daruwas ningaw na ni Vakatawa en mataka pinaka inda ibanu ni pinaka libuti ko bikim nikit sarwekanda o ni ando batabulito ko may nabuko ni kenato manitiko nangarabitabi en sing pinaka inda bikim nikit sartalangan o ikanda ni sama tiko may en Facebook live en matabi na ni kuwa bikim nikit sarwekani totoo tiko nanda bisamati banu ni pinaka libuti ko ya woti ko ni nanda rubas ride en Vakatawa sen nanda rua bibotai en bi mataka tau ko sara moniti kina vakarumbuka bangolito ni na vanuni nakalebu bikim nikat sarwe kando ni ando bata politiko maye aya sing sartalangani ko baka nanumitu kina na civil servants day bikim nikat sarwe kanda daga pagmatintu vanuni nakalebu tiko na kana karabito kanitabi en ndui vanuni daga enda bin karabi polikina en sing binaka ni kuai pambotan ni ang karabito kana songo en Albert Paki suba vanuni nakalebu tiko bikim nikat sarwe kanda onindo bata politiko may serta lakina be kemnikit sarakanda ni sema politiko mai en nonda be bale baka utok bengur na sasamaki me bakani solitunan raki toto politiko ket ni bidi na katuna lomalang na sige na kaniko au sabanu ni na kalebtiko be kemnikit sarakanda pakale da mai na numu be na numi sana itabi ta sarmando ngaraba to kan mata kami na kaindindai mendarua be na numi to kanikina en bukutiko ni be botai toka en sere en sige na kaindindai sige na serta langani bus ride ena be imbasi tudo ko sara pambulo tu ani bikem nikit sara na nreva onindo patabulito ko mai ena mataka binaka ni kuwa na buku ni abi bakalele di toka birkat sara na wekanda erangan reba tu mera bakalele na buku tiko ni ngole ena be panua ni zaka beka se itauni ena buku ni voli senangan dia sara matanga ena be singa tudo ko sara na bale mana kanan daun ding tiko mai na VTFM endo itoka ni kami endo itoma ni politiko ni kiana ngarabi toka ni tabi ena mataka binaka inda pambula serta lengani be silana mbuni mas na bukti kuni bisa mati buli mai John Kumar tuning in from Barara Valley Road singa toka this morning avina ka valebo baka serta lakina be kem nikit sar marama turang ang gas ni vuli ana be korni vuli to ko sara ana kena mai buka da baritiko na drugs awareness week and mother wa to the Congo mai baka da baritiko na singina ka indai ka vambutan ni ratoka na rokan tamundamu and singina ka ni ko to tiko na nonda bisa mati na singina ka indai pambul sartal tingani bikim nikit sara na sema politiko mai na be korni vuli na nonda vanua na singina ka ni ko abaka talakina ndo mbula binaka Joe Mekemeke mbula maleka mirini to betaki yan binaka sema politiko mai Monica en mataka binani ko seriana batike mirini to rikatinai sema politiko mai en mataka binaka ni kuwa yan binaka sertal ngabe May Evans en buni ando patabulito ko main mataka binaka indai Mick en Miri Valentino kavinga tamay lemba tambua miau sambulere sama politiko mai en buku ni kana tartiko na vale na buni mbua house check up seta rekio ben pisilome sepo Samuela main reketi maduata en mataka binaka indai snifa da kauni balu yan binaka na vale na kana daun dingi tagiti ko mai na VTFM na bingaw na tudo ko sara bayan talanga ve Austin Junior en bugutiko ni nonda bisi matitoka en mataka binaka ni kuwa. Wanga ni tomorto na wanga ni ua keitha kau na italano ni Jenny Nongu Mbulikula. Katoni en mbaki ronondolu rosinga bulu katolu. Rongo di rotoka en VTFM. Ya banu ni binaka lebiti ko beke mikat sarwe kanto ni ento pato politiko mai Eleno angalo mai waya mbula binaka yan rabinaka nongu yava Just tu na mata mbula binaka bambula sarta lebi esto sere sevalitu andi balu eno mata ka binaka indai Eddie na balebo na sama politiko mai Nabua town Anaconda town ena mata ka binaka indai Waila housing arto sama politiko mai tu na tembena ena mata ka binani ko yan rabinaka Ben Fox yan rabinaka Mili sama politiko mai en buku ni ngarabitabi mai na tau ni mai mba ena tabu ni ngarabu ni kotsi yan rabinaka Mili Pita manipara yan rabinaka snifa na kau ni balu binaka bali mana sama politiko mai be vano numi sarta lenga
veia serra ringeta tabini skaili se pedi barong ati ko mai Tokelau Islands to toka bagawati na bese mati ti ko mai Tokelau Islands ena mata kabinani ko Jungle Novel bule binaka nakabalebu Kele bule binaka Moji sor bule binaka sema rayawa do bule binaka na bubale na rayawa ena rokara rondo wa do bata bole to mai ena mata binaka indai pagatal nga na biria treatment plant erto wa do bata bole to mai ena sigi binaka indai ya to ko ti Daphne Sutherland bule binaka Totoo ba ito kaya muna na matakapitan ko? Ano yung maninganga bulare? O itsui na wava. Tinay ali kita rin ang bula binaka mambula talanga veya. Amin niya si tui mo uta. Sa mabolito kong may sabu-sabu. Ronald and May Ivan Yan Ravinaka, Manabalim na sa mabulit ko may dalkushan, matawa na kayo inday. Luisa Tokelau Bonoseres sa mabulit ko may nasa sa pagkara. Nimbula mo na ka na bewa kanin ito, patubulit ko may nasa sa pagkara, and matawa na ni Kuwa. Serafin na lawas saraw? Nasir ka taraming gano'n ni mga kinokya si Otson, mambibinga ba non raw papa, totoo ka ba oti? Mula binaka West Tala, manabalim na ito patubulit may. Dolangali nreo sama bolito ko may nanoko na batu sila ena matabe na ni Kuwa ena Delta 21 Godforce ni Rabinaka ngoni partai Sibuni Dube Rabinaka Lepani Maroka yang Rabinaka tahu Tinayalik yang Rabinaka sama politiko mai and lot 19 Coca Place may kinoya Amelia na ibalurua alike na ibalurua untuk bula binaka Ratu Apolosa blessed day tal nga vekya muni Nailanga migraine bula binaka yang bula binaka totokan tinitiko na bula ngod yang mata binaka inday paano ni binaka tuan vekya muni sar ana sa ini na Maroka yang Rabinaka sere megayano no mingabe keto bakabita mani may seseruan na suka may to mula binaka banks na bakaro Junairu melini bata kay Rupeni rangan ni bula may Nailuba District School gito chikor ni Kuwa and Eraki na balib na sama politiko may wailan talami batla manaura lagi Yan dinasara to about na kenoya rodera to bikanda na mata binaka inday bonga ni uwa kita kawe na itala no ne ya Jenny nongu ambuli kulay ba ni binaka lebiti ko bikem nikat sarwe kanda ni sama politiko mayawa ni nonda rua bus ride and VT FM Luisa Tokelau Bonosere ser katara megena no mikina len korket sar may na suka may babibingay ne budini na itaw boli kay na bunimbaw pana bubale na nanronga Mary Katrina yan binaka ser kataraban do sana no mitalanga o Maria tambua kay Mary may nawaka may nandi na mataka binaka inday Mari Kambote staff kita sara ni main town supermarket na partay si Bunitaki na mataba na ni ko totoo ba tiko wangan ni sobaki Moses Dolobina di sing ni deba yan binaka bikem do kita sara na sama politiko may lambasa na mataka binaka inday megaya botay sartalanga veya Brisbane Gallipoli may Australia veya tamay bumbu totoo ba tiko na nandabisi mati sanggani buke mata nando yan Rabinaka nagyangan niya nanuku water spots kay nanuku staff and the wando batubul to kamay and mata kabinaka ni ko pa sartal nga and makete may vatuanga na buku niya kana buka tang utaka na boli taki lanyata na bali na sama boli to kamay iwan bets selalam bulare nanumital na irto na boys ni Maniaba number 1 may tokail malo
raki-raki ena isana vakaturang ora. Mikaela niam bula binaka tima ima radulu baka serta lakina wambula serta ngani ena engele wanga mai lambasa dom bula binaka tima temo dhaka ena buku tiku ni bisa mati ena mata binaka inda seno beba rendini dobu bula binaka toto kabawa titiku na bisa mati temo dhaka wambula serta nga ve Vulex Junior Davailangi Dholobina bikem niket sara na bubale ni sema bolito kumena bara bikin nandronga ena mata bina ka inda may kalsa and a kalsa family especially birthday boy Ilimo Rangasia na rupa Rosie na bugni bina numitoka ena mata ka bina ka inda yana bang kanin tomo ya Loxby dono na katukatu ni voni am bakiongo taloni sere au mai mbeitaki. Tevita na saw yan rabinaka binabala mo na sa mabolito kumayo kalain diyan mata kabinaka inday wag ni soba ki Mosese birto ketsara na sa mabolito kumayo ngusi sabo na itasir babibinga beliuliu ni abuso balaw anasara na wanawa Josese mbula binaka sa mabolito kumayo serene na mata kabinaka inday Dising ni dama megay botay birto reti mini weni suka bakatabi tiku ni kuwa na ilangan migrate na numi nabubala rambuka wanga na kasi kiro na ngoni huli egi rambuka wanga kay Tom Jr. rambuka wanga huli tiyo kay Banibalu Primary School na malebu dising ni dama na sibisa mati huli tiyo kamay na mata kami na kay Dinday Josh tu na mata sa mabolito ka may megerna no minaleni kormay na tanra daben tao sa mutay lebo nabalebo Josh na bukuti ko ni binanu mito kay na mata ka binaka hindi indaya Snifa na sir katara megena no mingabe Father Larry Raidama toto ka bagoti tebita na saw yan rabinaka Rosinia unga dolabina kalungatan serta nga na buku di bisa mata na mata ka binaka inday mojo soro sir katara megay na no me virto na thaka so ko may Whippy Street ng buwa ba bimbingan na lamini kore soro komba mayamba dolabina na Sir katara mengay botay bay komba otay vo o mene o kuila banu ni binanga na ka may tabe uni sire mbula binaka Gabi mbula binaka sama politiko may Milverton veronga o singa bota kay paten rombula binaka na biotini tatawa tin na bisa mati to may ena mata ka binaka inday ya aleki saranandali dolabina environment team ngangoya singa shiwa bibinga ve bene tuba tu gol mine may sambeto toto ka baoti Sir katara megay na numiakin na weni kiti na ibalu monta tiko ng pasi na shoba sa ngol sombu kilaw toka. Yawo tiko non daru bus ride moni tiki na baka rombuka yawo tiko non daru dobena numia na sere chona nga sa imbula binaka maya na nuda sabsabe da konrobe. Nabale mo nando pato polo may geng ni baka sanga sandi na dam baka sasaga tiko ngo banu ni binaka ana buku ni bisa mati tiko mata ka binaka indai. Nailango migrate mbula binaka megena no minabubala rambuka wanga na kasi kero nangoni bulio egi rambuka wanga kay Tom Jr. rambuka wanga bulito ka ng Banibalu Primary School and Akasi High School. Kumdikan sar na luwe biti rin to pata bulito ka may bonwatani kepakambe ko ni singin na numiani ni sapano ni benakatuyan na numay salika kamuraga di VTFM and abukun ni Angara Bitabi o ni Angara bato kamaya na tayo ni Bonuang Gorye.
Sa isake sa mapolitiko may Rotorua na mataka pinaka inday. Rotorua may New Zealandi manuni pinaka. Bona besi sake Philly Sembo te kay Zack na tampanan ni Gonzales Serua. Kita nga sa may dapat ko kina na nondarua bus ride na Ivakatawa. Tinay tumpunan tombole pinaka may telefona tabi uni matupay lang garni balu imbubuto nga tamay tumpuna maku Giovanni Gonga bata kay Gonga o Giovanni may nombombudo may naita siri. Na makatalmayan na